Dinja l-poddata numru 674 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu dawk li intom għażiltu bħala diski recordings oħra fost l-aktar favoriti tagħkom mis-sena li għaddiet l-2023. Per eżempju din dik li għażiltu fil-kategorija ta' LPs minn Red Electric, In Our Blood. After all of these years, we'd be stronger and we'd still be here. We stayed together and we never had no fear. So we kept on going, we didn't stop believing. Pushed it forward and trusted our feelings, because this is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying away. We'll beat the odds and know it's 1 in a million. We can finally escape from our past life. I just know that it feels right with you. This is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying away. And we don't know how things will turn, but when I'm with you I got nothing to worry about. I can feel it, I'm starting to see that our moment is now, our moment is now. So we keep on going, can't stop believing. Pushing it forward, and trusting our feelings, because this is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying away. We'll beat the odds and know it's 1 in a million. We can finally escape from our past life. I just know that it feels right with you. This is where we belong. It's in our blood, oh, we're heading for heaven. Yeah, we're flying, being brave, aiming high. If we fall, at least we try. In Our Blood minant Red Electric tlaqqana l-podda toħra f-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Iva l-podda ta' mbidlet imma dwarek maħniex se nitkellmu llum, forsi nitkellmu darba oħra jew nkella permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq ToniSant.com. Illum għandna ir-riżultati u allura edizzjoni speċjali bir-riżultati ta' dawk li intom għażiltu bħala diski recordings l-oħra fost l-aktar favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet l-2023. Issa tħallna sew fl-2024 wara rabixxiera illi din waslu lilkom anke mingħajr aktar dewmien il-futar sar matul ix-xahar kollu ta' Jannar ta' din is-sena l-2024 u bdejna bil-kategorija ta' LPs. Għandna 7 kategoriji b'kollox. F'din hawnhekk kellna diversi LPs li kienu nominati u dawk li ġew qrib ta' Red Electric In Our Blood nistgħu nsemmu l-tlieta li ġew top 3 u xek, ġifieri Tony Parry bil-Meditation u Kill the Action b'Zero Infinity apparti Red Electric u In Our Blood. Il-kategorija tal-albums hawnhekk ukoll tajjeb illi forsi nsemmilkom uħud mill-albums illi daħlu anka fl-aqwa 5. F'dan il-każ kellna Son of Other Days ta' TriStar Kane u Isle of Lore ta' Weeping Silence fil-5 u fil-4 post rispettivament. Fit-tielet post l-album ta' Tony Bartolo u Paul Giordamina How Do You Keep the Music Playing. Fit-tieni post l-Acknologica u Battle of the Stars, imma fl-ewwel post bl-akbar numru ta' voti indubjament kien Aiden bl-album tiegħu This Is Aiden. Kif l-istorja ġiet magħluqa u l-istorbju ntela skien bħal-lejta ta' tarbija lil-ħajja donna bdiet ser tarani għal dak li jien. It-tfid mal-mura ta' kull fil-ħodu
biss fajnik u dejja jirtodu nimxu l-modija fejn ninsaw kullu ġej. Se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma nafx se nsir ħares trid fajnejja. Sift il-melodija u ktibta bil-bissima fir-rima se nsemmik ħadkun taf kemm sirt naħseb fik. Jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik. Jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb. Jekk nimxu passi bħal tal-iljun intlil maġġieri u jien il-vapur m'hemmx ħin mitluf bik nagħlaq it-truf ser ngħix ħanixel u mmut maddija x'ħin nelbu bil-mistħija hawn mim l-imħabba u bagħdija ċans wieħed biss illi la 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 la. Se nkun qed nistenni kull sekonda nara ġurnata ndur ma nafx se nsib ħares trid fajnejja. Sift il-melodija u ktibta bil-bissima fir-rima se nsemmik ħadkun taf kemm sirt naħseb fik. Jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik. Jana hey ħadkun taf kemm sirt naħseb fik. U maħmura ta' kull flaxija ħares lejk wad itziffa fina hawn se nkun nistennik naħseb fik. Naħseb fik mill-album This Is Aiden ta' Aiden li intom votajtu bħala l-album favorit tagħkom tas-sena li għaddiet l-2023. U fost l-aktar kategoriji li jekk issegwu regolarment tafu li għandi għal-qalbi hemm dik tal-Maltin bbażati barra minn Malta. Din is-sena ħsieb tal-diversi ġranet waqt li kien għaddej l-votar li mill-ġdid sa terġa' tgħaddi jew għand Joseph Calleja jew għand Alexandra Holden. It-tnejn li huma ġew mal-aqwa ħamsa, hemm ukoll Emma Muscat u Andre Camilleri fit-tielet u l-ħames post rispettivament, imma fl-ewwel post tal-Maltin bbażati barra minn Malta għall-2023 għażiltu lil Jen. L-album taħħom unu memmek il-grupp Jen li għaziltu intom bħala l-aħjar jew l-aktar favoriti ta'kom tal-Maltini bbażati barra minn Malta għall-2023. It-tlet kategoriji tal-videos, tant qed ikollna videos li kategorija qed naqsmuhom fi tlieta, naturalment il-parti kbira għada u tibqa' żalanqas għal-snin li ġejjin immaġina imma mhux kompletament nispera għal dejjem. Dik tal-videos mhux bil-Malti
Hemm ukoll il-kategorija relattivament ġdida tal-lyric videos, il-videos bil-klim tal-kanzunetta li tkun, imma ħalli nibdew b'dik li hija l-kategorija tal-videos bil-Malti. U hawnhekk kellna taqtija mhux ħażin bejn diversi videos ma jistax jonqos fil-ħames post it-Travelers ma' Ira Losco li mħabba kelma kbira wisq, il-Brikkuni u Cher Camilleri fir-raba' post bil-Porporina, Daryl James li kien popolari tant fuq l-istazzjonijiet tar-radju f'Malta fis-sena li għaddiet l-2023 bil-mela tiegħu. Reġina ta' Aiden li ma waslitx għall-Malta Eurovision Song Contest is-sena li għaddiet ġiet fit-tieni post bil-video tagħha il-videos bil-Malti u fl-ewwel post Għażiltu Did minant TriStar Kane u lura.
Disaster kienu lura illi kienet mażula fil-kategorija tal-videos bil-Malti fost il-favoriti ta'kom tas-sena li għaddiet l-2023. U issa għal-videos mux bil-Malti, nistaw najdu. Hawnhekk kellna tlieta fl-istess post, imma fit-tieni post ġiet il-5 Years From Now, il-grupp 5 Years From Now bil-silta tagħhom Greedo Island, u fl-ewwel post minant Mikaela, One Day For Real. You close, your breath on my skin, a hint of gin. I thought you there, but you were not there. Believe me, I swear. 'Cause in the morning I woke alone again. It was all a dream. You're so mean, but you won't see. You won't see. I don't wanna shed another tear over you, tear over you. I just want to be free. I don't wanna shed another tear over you, tear over you. One day for real, one day for real, one day for real, one day for real. Under the calm of the moon, my waters rage too deep for you. This heart won't wait while you turn faith. Gonna find my way. 'Cause in the morning the sun will rise again. Prove you right till the end. You're so mean, but you won't see. No, you won't see. I don't wanna shed another tear over you, tear over you. I just want to be free. I don't wanna shed another tear over you, tear over you. One day for real, one day for real, one day for real, one day for real. Mikaela, One Day For Real mill-kategorija tal-videos mux bil-Malti. U qed tisimaw u taraw jekk qed issegwu l-verżjoni video permezz tal-YouTube ir-riżultati tal-votar tagħkom għall-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Din hija xi ħaġa li lna nagħmlu għal diversi snin u jekk din mhijiex l-aħħar sena forsi hija ta' qabel tal-aħħar jew inkella se jinbidel kollox. Wara din is-sena jekk issegwu din il-poddata b'mod regolari tafu li l-andament tagħha nbidel anke fl-aħħar xhur u dan jorbot ukoll ma' xogħol ieħor li qed nagħmlu permezz ta' Campus 103.7 il-materjal għadda għal fuq ir-radju u anke x-xena nbidlet kompletament. Qed nittama li anke nikteb bloggata dal-waqt dwar dan kollu. Imma fil-kategorija tal-lyric videos kellna wkoll mill-ġdid hawnhekk diversi videos illi ġew innominati. Sa nsemmilkom biss dawk li hemm fl-ewwel żewġ postijiet jekk tridu d-dettalji kollha sibuhom permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com jew inkella il-wiki tal-M3P, il-Multi Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. Fit-tieni post Aiden id-domina ftit mhux ħażin ma jistax jonqos is-sena li għaddiet bil-pupa tiegħu. Imma ġabet numru ta' voti aktar minnu Krista Xujak u Stronger. Life is full of challenges, some of which will be hard. Can feel the wind blowing against me. It won't be able to pull me apart. Battle the storm from dusk till dawn.
Il-lyric video l-irċiva l-aktar voti minnatkom għal dawk id-diski u recordings l-oħra li ħarġu s-sena li għaddiet li votajtu għal-jom matul ix-xahar kollu ta' jannar ta' din is-sena l-2024. Id-dettalji permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. U hekk noqorbu lejn l-aħħar silta u l-aħħar kategorija illi għandna wkoll u dik hija tal-releases online releases, ġifieri l-materjal maħruġ esklusivament online u imkien iktar ġifieri ma jkunx hemm video tagħhom, ma jkunx ħareġ album anqas EP jew x'naf jien minn dan kollu allura jaqgħu anke f'din il-kategorija. Kien hemm diversi kanzunetti partikolari fi din. Per eżempju f'raba post Freddy Pertelli jitbedu l-verżjoni unplugged illi għamel ukoll għal dak id-dokumentarju ta' Abdel Sultana minn l-Awstralja. Return tal-Airport Impressions u Waiting for Paradise fit-tielet post. Ma nafx ironikament votajtu għal Ira Losco u Lejla fit-tieni post. Imma fl-ewwel post ċaħat li jider regolarment f-rizultati ta' dan li votar għad-disco recordings l-oħra li kun ħarġu matul is-sena ta' qabel għanna l-Lindsay u Fireproof. Fireproof ta' Lindsay li jintom il-votajtu fil-kategorija tal-materjal maħruġ online. Għana ġejna fit-tmim ta' din il-poddata u kol ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Poddata speċjali nistgħu ngħidu fejn wassaltilkom ir-riżultati u sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena fakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Niltaqgħu darb'oħra u sa dak minn qalbi nawguralkom is-saħħa.